Assalamu alaikum, урметлі телесерчилер, Милли телеканал эфирінде хабарлар авто информацион программасы дихатынылға авалия тілі. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Бұл автаның ең эссас хабарларны біздің yanımızda tekrar көріп білесіңіз. Бүгін программамызда. 49 ел эвелсі февральның бірінде авада 150 күреш кечірген Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султан бұл фани дүнияны терк етті. İslam Terek rayonunun sakinleri içtimai meselelерінен Cumhuriyet Akimiyet vekillerine ve Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e müracaat ettiler. 18 yaşlı Asan Halilov ağır hastalıkның күреші, o pahalı tedaviге muhtaç. Ahmetjet'te yanı bala bahçası kurulup başlandı. Kırım Arslanı Artur Ziyadinov vatanına galibe ile kayıttı. Bu videoger vakalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. 1971 senesi fevralının birinde halkımızın en parlak vekillerinden biri Sovetler Birliğinin 2 defa qaramani fani dünyanı terk etti. Ulu Vatan Cenki devamında Amethan Sultan şahsen ozu 30 düşman uçağını kırdı. O ana vatanımız korçalınıvı uğrunda çok çalıştı. Ozunun cesürlüğünün bütün dünyaya belli oldu. Ahmetjet'te efsanevi uçucunun doğulan gününün 100 yılına Amethan Sultan adına meydanında onun heykeli yerleştirilecek. Akıqı efsanemiz hakkında nevbetteki levhamızda. Cesur Şahin Amethan'day vatanperver olmağa. Cesur Şahin Amethan'day vatanperver olmağa. Amethan'ın yaş şahinleri han teteler, olar o gibi cesur, cesaretli olup ana vatamızını horçalacaklar. Впервые в истории, вообще в истории даже, наверное, России, это первый такой класс, даже, наверное, да, в истории всего мира, это впервые такой класс появился, и я очень горд, что он появился именно в нашей школе. Alime Abdunanov adına mektepte böyle sınıf bu okul yılı açıldı. O 5. sınıf temelinde yaratıldı. Talebeler doğru ve tekniki ilimlerini terinden öğreniyorlar. Mektep müdürü aytkanına göre okul müessesinde kadet sınıfları da olacak. Ama bu yerde vatanperverlikni efsanevi kahramanlarının misalinde terbiyeleyler. Onlar Amethan'ın şahinleridir. Аббревиатура на самолетах Аметхана, она была в виде сокола. Вот мы выбрали такую же эмблему. Bu timsal talebelerinin baş kiyimlilerini de yaraştıra. Amethan'ın şahinleri bu 44. mektep ve Gраждан Aviatsiya İnstitutu'nun Ulyanovsk filialının birlikte amelge geçirilgen leyha. Мы решили, что будем потихонечку детей возить на тренировочные полеты в аэропорта, чтобы они смотрели, как взлетают самолеты, как они садятся, общаться с летчиками. Mektepni bitirgen son Kırımlı şahinler okuvlarını aviasyon institutunda devam edip, belki de uçucu ustanın izinden ketebilecekler. Doğma Alupkalı Haçi Harbi Aviasyon Mektebi'nin mezunu 41. senesi başka Sovet askerleri gibi vatanını horçalamak için cenkке ketti. Bir günde o düşmanlarga karşı birkaç kere avağa көтерildi. Amethan vatanını azat etmek için cenknin birinci gününden sonki dakikalarına küreşti. Faşistlerinin gemilerini bir ardından kıraydı. O 150 hava vuruşunu geçirdi. Grupa terkibinde 19 şahsen özü ise 30 düşman uçağını yok etti. 25 yaşında o Sovet Birliği'nin 2 defa kahramanı oldu. Искал всегда что-то новое в тактике, в системе управления, наведения. Советовался, обсуждали вместе с летчиками, как это лучше сделать, со штурманами. Человек, который искал что-то новое. Harbi yararlılıkları için o çoktan çok devlet mükafatlarına nail oldu. Amethan kahraman olmakla beraber Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçısıydı. Он наш земляк, он крымский татарин. Он отдал свою молодость именно за нашу жизнь, за наше будущее, чтобы наше поколение жило счастливо. Bir şeyden korkmagan uçucu Kok'ke 30 yıllık ömrünü bağışladı. Canını da tamam Kok aldı. Ulu uçucumuz 1931 senesi fevralinin birinde uçak sınavını geçirgende helak oldu. Amethan Sultan, onun adı bütün Sovet Birliği'nin teritoriyasında hatta Avrupa'da belli. O dünyanın en yakşı 10 uçucusu cedveline kirdi. Ahmetjet şehrinde onun adını merkezi meydan ve aeroklub taşı. Alupka'da ise 2 defa kahramanın adına müze çalışa.
Алупкада бірінші санлы мектепте Эфсаневи шайының шәрифіне адландырылды. Бу акта карар тап 2010 сенесі чыгарылган еді. Амма бу карар тек 5 жылдан соң амелге кечирилди. Не довели этот вопрос до конца. Поэтому в 2015 году мы заново приняли это решение в Ялтинском администрации, в Ялтинской администрации. И после этого решения, которое Ялта вынесла, уже были оформлены все соответствующие документы для того, чтобы школа номер 1 уже официально везде писала, что это школа имени Амитхана Султана. Cumhuriyetimizde belli uçucu doğan gününün 100 yılına indi hazırlanıp başladılar. Oktyabr'ın 25'inde Merkezi Meydanı'na Amitхан Sultan'ın çok beklenilgen heykeli yaraştıracak. Эскиз представлен вот в таком рабочем варианте, где главной фигурой является вот сам Амитхан Султан и две по краям скалы, олицетворяющие крылья. Здесь разноуровневый постамент, он говорит нам о том, что он с горной Алупки. Вот. И высота памятника где-то 4,5 метра, сама фигура где-то 2,60. Вот. Предполагается из бронзы и постаментная часть из гранита. Kırım sakinleri hem de Amitхан Sultan helak olgan kunu ulu kahramanımızın hatırasını andılar. Fevralının birinde tedbirler Ahmedjit'te, Halupka ve Kaçı'da geçirildi. 10 yıllık toktavdan son yangi cemilerde birinci bayram namazlarını keçirmek ya da yangi ibadetxellerini kurup başlamak. Hem de reabiliterlengenler için meskenlerinin kapital tamiratını keçirmek. Böyle meselelerinin İslam Terek rayonunun sakinleri Cumhuriyet Akimiyetine müracaat ettiler. Köylülerinin kuruşunu Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve Devlet Milletler Ara Komiteti reisinin birinci muavini Elmar Mambetov keçirdiler. Mevzunu Elmas Ablakimova devam ete. Bu yeşil damlı bina Barak koyunun cemisi olacak. Kuruculuk Avgust ayından beri alıp barala. Şimdi tışkı bezetü fişleri yükünledi ve teritoriyasının abanılaştırılığı boyunca işler alıp barala. Yerli sakinler bir yıl devamında cemige ayrılgan yerini resmileştirip olama ediler. Şimdi teritoriya muftiyilikinin balansında tura. Leyha boyunca mında abdesthane ve iftarlar geçiriliği için yer olacak. Dini inşaat yerli iş adamlarının paralarına kurula. İnşallah bitecek. Sonra bana Oraza bayramında kısmetse bir gün eksploatı zaten aklımda. Ona hareket ediyoruz. İnşallah cemaatimize bir durucu olacak. Mabet olduk diyelim, getler, tatiller var ya, yardım ettiler. Cemaatimiz geldiler, haral oldular, gitmişlerdik, yaptık. Cami 200'ge kadar adamını sığdıracak. Şimdi binaga gaz geçirmek ve içki bezetü fişlerini yapmak gerek. Bu sualını Ruslan Balbek şahsi nezaretine aldı. Уже сегодня будут поданы документы, и мы постараемся буквально в течение нескольких дней после подачи документов определить точные сроки, так чтобы по желанию людей до праздников подвести газ к данному культовому объекту. Програмma boyunca rayonun 46 meskeninden 19'unda camiler kurulacak. İslam Terek rayonunun Eseneli köyünde ise 3 ay devamında cami tiklenildi. 30 yıllık beklef yalvarılar, çeşit idalerge müracaatlar. Niyet 2019 senenin oktyabr ayında beklenilgen 12 sotka yer ayrıldı. Yerli sakinler toplaşıp birlik beraberlikte işinin başına çıktılar. Pek yaxşı olacak bile orta cami pek bir yaxşı cami olacak. Ana Allah yardım etsin. Cemaat de Allah yardım etsin. Ana bunda gelip özümüz bana Huda kalsa Oraza bayramında bunda birinci namazı namiça çekerek böyle planlıyorum da. Koy sakinleri mukaddes Oraza bayram namazını yanı camide kalmağa niyetlenirler. Я очень рад, что это вот второй населенный пункт вслед за Синицыно, где джемат вот кошаром строит мечеть, и везде, в каждом случае чувствуется вот этот коллективный дух, и я уверен, что это джами, так же как и в Синицыно, будет объединять мусульман, будет объединять крымско-татарский народ. Bu ise yanı Basalak koyunda dini bina için ayrıldı.
кайрылган ердір. 2014 сенесіне же адамлар топрақ берілуіні талап еткен еділер. Украина деверінде меселе чезілген болған еді. Атта бинаны темелі құрылып башланды. Ама эверке акимиет ветихаларына кереклі кібі рейсмейлештірлігіні белі олды. На данном этапе мы говорим о возможности выделения этого земельного участка. Необходимо будет изменение в генплан, так как это территория ИЖС, и администрация уже подготовила дорожную карту, согласовала с мусульманской общиной, и поэтому в сентябре, я думаю, этот вопрос развяжется. Қызыл терчек önde ise қазайы алда bulungan evlerini tamir etmek için para керек. Bu haqda Qo'y Şurasının başı Елена Гришковец haber etdi. Bu sualni o'z nazoratine Devlet Milletleraro Komitetinin reisinin birinchi muavini Elmar Mambetov oldu. В прошлом году были доведены лимиты администрации Яркополинского сельского поселения, в соответствии с которыми они провели проектирование, получили положительное заключение экспертизы по 11 объектам, это 20 квартир, которые сегодня посредством доведенных лимитов уже в текущем году будет проведен капремонт. 11 evnin kapital tamiratından son bu taraflarda reabilitirilgen için mesken nevbeti kapatılacak. Elmas Ablakimova, Akim Bekirov, Millet için. Kuruculuk toxtatıldı. Tış hizmetçi mahkeme davalarının oğraşa Судақта federal maqsadlı programma boyunca kurulgan obyektler ne için bu ile vaziyette? Bu meselelerini muhbirimiz Ogrendi ve bizge de anlatmağa hazır. Etrafta çöplük obaları, yer korulanmangan obyektde işçileri yok. Bu Yanımali mikrorayondaki bala bakçası. Esas işler mında bu sene yüklenmek gerekedi. Ama o'ziniz ko'ryapsiz. Esas sebep tış hizmetçi o'z vazifelerini kerekli gibi eda etmegenidir. Binanın içinde teller ve borularga tirilmegen mümkün. O kızdırılmağanı için içki bezetilu sadece karaplana. Divarlarda ve tabanda adamdan akın suvunu izleri korunuyor. Bu federal maqsadlı programma reyestrindeki obyekt ve mında Kennedy texnika çalışıp başlanması için Devlet Milletleraro Komiteti teftiş geçiriyor. Да, мы обращали внимание, что я говорю, почему у вас средства, у вас марка Петрова? Tış hizmetçi iş yerinde yok edi. Belli olganına göre oyunda obyektde bir aydan beri görünmeyken. Jurnalist bergen suallerge yeminlikten cevap berip olmay. Что происходит в детском саду? Почему не ведется строительство? Почему оно приостановлено? Почему? Оно только приостановлено, даже каникулы были. Сейчас все, начнем работать. Böyle vadeler muntazam surette bireli obyektde ise bir şey değişmeydi. Tış hizmetçinin subjekt kısa. Мы готовим с юристами документы на расторжение, после чего аналогичным способом объект будет консервироваться, будет разрабатываться новая проектно-сметная документация, получать положительное заключение экспертизы и возобновлять строительство уже будем с новым подрядчиком. Bu ise Судақтaki dabır объект. Bu 82 kvartiralı evde bulunmak haflıdır. Bu tış hizmetçi becergen insafsız işinin neticesidir. O bir kimsenin uygunlaştırmayıp leyhanı deniştirdi. Mahkeme davarları ketti. 2017 seneden beri çok katlı evni federal paralarga kurdular. Endi memurlar onlarını kaytarmağa talap eteyler. Şimdi binada işlerini toxtatmağa, sonra ise yanı tış hizmetçiге geçirmege niyet eteyler. Ama baştan binanın teknik vaziyetini tetkik edecekler. И техобследование покажет, что будут определены этапы, которые затянут сроки прохождения экспертизы, то тогда лимиты финансирования будут предусмотрены в 2021 году на продолжение строительно-монтажных работ. Bu ev reabilitlergen gражданlar için kurula kuruculuk yüklengen son Судақ taraflarında nevbet meseleleri tolusunen kapatılacak. Elmas Ablakimova, Максим Турчев, Millet için. Таврида трассасы 85%-ға азыр. Ахмезжит районының Мазынка көйінде Керіч Ахмезжит yolының соңғы қысмы құрылы башлады. Ишлер насыл басамақта әрекеті не вақыт açılacak, bu вақытта біздің невбеттеки левхамызда. Yolun bu kısmında gece kunduz işçiler çalışalar. Ahmezjit rayonunun Mazınka köyünde Tavrida trassasının bir kısmı da kurulup başladı. Evvelleri koruculuk işlerine gaz boruları keder eteydi. O trassanı atlap geçeydi. Mesele çözülgen son işler gayrıdan başlandı. Şimdi mında 4 ekskavator ve 12 samasval çalışa olar. Leyha sızıklarına yetkence yerini kazalar. Bundan son bu yer çakılının, sonra ise asfalтобетоннен töşelecek. Планируем к весной уложить асфальтобетон на этом участке и пустить движение по основному
ходу трассы Таврида на Симферополь. Сейчас движение в районе села Донское и Мазанка происходит по участку старой дороги. Энді барде трассада 3-нче хат асфальтобетон төшелеп башланacak. Сентябрь айына же yolның эпісі 250 километрны капланacak. Экинчи невбетнің құрылывы араба айдавчыларына бүтін ярымадамызда 4 yolақтан қатнамаға имкан бережек. Таврида араба yolunun эксплуатацияға керсетілмесі 2020 сенесіне декабрь айына планлаштырылды. София Шукурова, Севелия Меметова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымдан итальянлар сүргін етілгеніне 78 ел толды. 42-ші сенесі Совет акимиеті оларны фашизм вес атқынлықта қабатлады. Итальян халқының эпосы векелеріні Шимали Қазақстанға сүргін еттілер. Оларның бір қысмы ярым адаға қайтып келді. Бізім телевизион тақымыз бұл дешетлі фажияны оскозынен көрген инсанларнен сүбетлешті. Фатиме Сейдаметова, девам етежек. В 6 лет я стал врагом народа. В 7 лет я потерял отца. И в детстве я лишен был детства. И взрослым стал в чертах лица. И не судьбой, а приговором мир стал суровой тюрьмой. В чем провинились итальянцы вы перед Родиной? Второй. Бұл сатырларына Анатолий Чернявский 15 елы велсі язды. Олар оның уморындегі ең дешетлі күнлерге бағышлана. Это я еще мальчишкой был, это уже... Түневін январнан 28-інде о 84 яшыны толдырды. Доған күніне тек 5 ел қайдетейді. 6 елі құрынтасыны Қырымдан сүргін еттілер. Мама, как всегда, накрывает стол с утра. Отец идет, итальянцев приглашает. Мой день рождения. Отец пошел, в это время заходит НКВД. Собраться в течение 2 часов. Уларның юлы пек uzun ve ağır oldu. Керіч, Баку, Каспийден Кечев, Красноводск. Сонки ноқта Қазақстандаки отбасар кою еді. Последний из вагона вышел я, и мама меня взяла за руку. Я как сейчас, помните слова, я никогда не забуду. Вот еще один враг народа. В 6 лет, у меня было стихотворение, в 6 лет я стал врагом народа. Бүгін есе январнан 29-ы Джулия Джакетти Бойканың анасы доған күн. Сүргінлікнің 1-ші елары о 1 яшны толдырған сәби еді. Придя в Одессе, они оба были детьми, и они не помнят. В вагонах были в разных. Джулияның анасы Анатолий Чернявскийнен бір кемеде еді. Олар ачылық ве суыққа қаршы елға чықтылар. Она даже запомнила вот сам момент, когда их везли на грузовиках. Их собака сорвалась из будки и бежала за ними, пока не упала. Анатолий Чернявскийнен керчек ады Наталио де Мартына. Қырымға қайтмақ үшін оның айласы ве башқа итальянлар адларыны ве милетіні деніштірмеге мечбур олдылар. Нам помогли. В одну ночь нам все документы сделали. И мы, значит, проживали, никто не знал, что мы итальянцы. Қырымға қайтуф енгіл олмады, ама онасынен берабер 56-ші сенесі абдет олдылар. Соңра оларға учтатасы қошылды. Это сестры мои. Так, подержите. Уже их нет в живых. Следующую можем показать. Роза тоже нет в живых. Я один остался из всех. Бабасыны олар ғорбетлікте комдылар. Ондан мирас оларақ тек паспорт ве керечтевлері олған ақында кяғыт қалды. Документ на этот дом, который сохранился, потом мы его и забрали. Эндімында Уали тәсіл алды ве 81 яшына же мектепте математика ұжасы оларақ çalışты. Умыр арқадашынен бераберлікте оғлына тербие берділер. Екі тұрыны бар. Афсуске туған тіліні бөлмей. Евде итальян тымсалерінден тек кычык байрақ бар. Итальянский флаг, это вот это, где я получил диаспоре. Больше ничего у нас, потому что мы кругом скрывали, что мы итальянцы. Джулианын евесі кычык итальян меркезі әдебият савут ве хатыра бақшышлары мұсафырлеріні дегер мемлекет мұйтыне далдыра. Это вот подарили нам наши друзья, Джулии подарили. Так оно называется. Бойси Анастасия Бойка Джулиянын екінші анасы. Оба қапалған қызына ербіріште ярдым ете. 2008 сенесі Қырымда Черкеу адлы итальянлар топлулығыны тешкіл еттілер. Италияға сық баралар. Анда итальянцы Крыма история и судьба адлы Мойлев китабыны весергісіні бір қач кере тақзим еттілер. Прошла уже в более 60 городах в Италии. Так что нас именно знают больше в Италии, чем здесь, наверное. Шымды Джулия туған тілінде сербест қонуша істегенлерге дерс бере. Оларның топлылығы чоқтан-чоқ мүкафатларнен тақдирленді. Ең қиметлесі Данте Алигьери адына алтын медаль. Nel 2012, durante la presentazione del nostro libro, Società Dante Alighieri a Roma ci ha decorato con questa medaglia d'oro.
Қырым итальянларының тарихы ве тағдыры Русия президентіні демерақландырды. Джулия Джакетти-Бога, Анатолий Чернявский, Владимир Путинен, имде Италия везірлер шурасының сабық рейсы Сильвио Берлускони или Куруштоляр. Это мы с Путиным встречались, видите? Вот Путин, вот Берлускони, я сижу с ним. Это мы сегодня Юля. Қырымда әлі сон кесефер жедвелге алынуы бойынша итальянлар олара көзлеріні тек 80-ге яқын адам қайдатты. Ама Джулианың фікірінше оларының сайысы зияде дар. Мы знаем больше 300 потомков итальянцев, но были такие случаи, что человек с итальянским именем, с итальянским фамилией, у которого мама и папа итальянцы, пишет в переписи, что он русский, потому что я же родился здесь, я же не знаю итальянского языка. Ел Қырымлы итальянлар фажалы көнден сон бұрынжыр атлық күнлері елек олғанларының қатырасына аңалар. Керечте олар суға чечек ташлайлар. Дачи oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Бұл сене тәдбірлер февральның 2-сінде кечіралды Беленский адына китапханесінде хатыра мерасымы кечті соңра ялы бойында чечеклер қойылды. Фатиме Сейдаметова, Максим Турчев, Миллет үшін. Баш миіне амелият ве химия терапиясының курслары ярым елдан берлі 18 яшлы Асан Халилов ағыр хасталықнен көреші. Оның баш миінде ярамай шышық олғаны белгіленді. Оғлан палы тедавиге мұқтач. Бұақта Айше Шолакованың лехасы. Ильзара, селям алейкум. Асан? Серан Халилов видеобақ вастасынен омыр арқадашы ве оғлынен сүбетлеші. Шымды олар Қырымдан тыш тедавиленелер. Асанның диагнозы метулобластома, бұ баш миінде ярамай шишек демектір. Ну, Асан саулығы ничего, өзі самочувствие? Ну, никак раньше, но похоже. Головокружение есть, слабость есть. Да, ярым ел евелесі Асан күчті қатыле толу еді. Мектепні алтын медальнен бітіріп, колледжге оқымаға керді. Кечкен елі августың сонында баш ағыртысына ве юрегі бұланғанына шикает еті башлады. Сонрайы сыны жойы башлады. Екімлерінің диагнозы қара хабер кібі олды. Она ярамай хасталықның 4-ші стадиясыны қойдылар. Мы попали в клинику, нам провели там операцию, операция 6 часов длилась. И затем прошли курс химия, радиотерапия. О заман Халиловларға первасыз қалмаған адамлар ярдым еттілер. Бераберлікте амелият ве оғланын реабилитациясына керекли қадар пара топланды. Ама декабрь айында Асанын алы ағырлашты. Как-то всегда видели тоже объявления в интернете, иногда отзывались, мы тоже помогали иногда деньгами. Как-то всегда думали, что эта болезнь нас пройдет стороной, никого нас не тронет. Мир такой, что ни от чего-то не застрахован. Хасталық кечеята дегенде яны сынавларының вақыты келді. Асанын ақра миінде метастазлар пейда олы башлады. Егітні құртармақ үшін палы химиотерапия курсы керек. Прошли курс радиохимиотерапии, мы первые. Уже эти очаги, которые раскиданы вот на спинном мозге, они уже начали сокращаться, то есть уже есть прогресс. Тек бір химиотерапия курсына 1,5 миллиондан зияде рубле керек. Бұ Халиловлар қорантасы үшін пек бұйық парадыр. Олар ватандашларымызға ярдым сорап мұражат етмеген межбурлар. Хотел бы и желал бы, чтобы никто такие новости, ни один родитель, не приходили ему такие плохие вести. Ана-баба евлятлары түзележігіне ишаналар. Асанның арзусы бар, о программист олмаға істей. Арзусы мұтлаға керчеклешмек керек. Келіңіз ярдым қолыны ұзатайық. Банк картасының реквизитлеріні ве телефон номерасыны сіз экранларыңызда көресіз. Айда, Асан, не опускаем руки. Надо бойцом держаться и духом надо не падать. Все привет передают, все молятся, все переживают. Все будет хорошо, балам. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ақмезжетті балабақчасы құрылы башланды, енді ойқал қазалды, темел қойылды ве бинаның арматуранен қаверілештірілуіне кечтілер мойседе 260 бала тәрбиеленежек. Объекті не вақыт тапшырылажағы қында мұғаберлеріміз хабардар. Бұл ерде техниканың секаз нұсқасы ве 40-тан зияде чечалыш Ақмезжетінің микрорайонларындан баранде балабақчасы құрылы башланды. Объекте ишлер 2019 сенесі декабрь айында башланды, янды ойқал қазылды ве темел қойылды. Бала бақчасына 260 кенже қатнайжақ. Офаль суретте құрылған микрорайонда ерлеше.
Құрыжылықның бір басымағы даймасы марышчы велиға тізген институт тарafından техник ве мөйлев незаретаны кече әрше весе қаларға ұйғын олмалы дей баш мөндес Андрей Костылев. После этого мы планируем залить стены цокольного этажа, закончить, перекрыть весь цокольный этаж еще 2 плитами перекрытия и параллельно продолжать строительство садика уже 1-го этажа. На февраль месяц мы хотим построить 1-й этаж и часть 2-го. Сейчас мы монтируем опалубку для залива стен для садика. Мой сесе демография адламилелиха черчевесінде құрула бюджет 230 миллион рублиге яқын. В целом мы должны построить в рамках нацпроекта «Демография» 7 детских садов. Один мы уже построили, ввели в конце 2019 года в селе Мирное Симферопольского района. В настоящее время строится 5 детских садов и 1 детский сад в Керчи прошел экспертизу. Мы должны приступить к его строительству в этом году, в 1-м полугодии. Бұл бала бақчасының территориясында бір группа үшін 13 айры мейдан құрмаға планлаштыралар. Бұндан да ғайрымында айры котельне олacak. Объектны 2020 декабренде эксплуатацияға тапшырмаға ниетленелер. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Артур Зиядинов ғалебе қазанып Қырымға қайтты. Январ 25 күні боксчы Аргентина спортчысыны Рейносаны нокаутқа yolлады. Бұл ватандашымыздың 12-ші ғалебесідір. Профессионал бокста ода бір мағлубиетке оғрамады. Ахмеджит Авалиманында Қырым Арсланы насыл қаршыланғаны ақта Айше Шулакованың левхасы. Қырым Арсланы Артур Зиядинов Ахмеджиттеке Авалиманын беклев залына чыға. Ватанда қараманымызны лайық дәрежеде қаршылайлар. Рингте сертве таш юрекли боксчы, евде кулер юзлю ве емшақ табиатлы оғландыр. Онларчы мухлес туғанлары ве достлары. Арқада бір қачу чув чоқ саатлық ел қалды. Ниайет Артур Зиядинов евде ватанында. С далекого пути попал сразу на праздник, на большой праздник. Мне безумно приятно. Чоқ сауnas. Благодарю вас за это. Вау, это дорогого стоит. Хош келдің Қырым Арсланы. Артур тамам бойлы адынен белі. Боксчыны транспарант ве оның тимсали олған футболкаларда қаршылайлар. Қырымның Авалиманында Қырым татар қайтармасы яңғырай. Жошқын қайтарма спортчыны ер-ерде қаршылай. Омузларында милли байрақын Артур милли ойынымызны ижра етті. Қырым сакинлері боксчынен ғурурланалар. Артур бізі милетімізні бұттун әлемге таныта деп айталар. Бір ғалибесі Алладан. Оны о біле, вақыт dinini, öz milletini unutmay. Maşallah'a çok hürmet bizim milletimizden ve bütün dünyanın ümmetimizden, Müslümanlarından. Allah kısmet etsin da 1000 galibe kazanmağa. Biz pek қуанамыз o bizim Kırım Tatar bala andan bağış salıp kelgen için. Ne айтмақ isteyim, uzak ömür, kuvvet, takat, istekleri hepsi yer-yerine alıp gelmege Allah yardımcı olsun. Артур Кырымда доқты, шынды Канадада яшай. Идманларны да анда кече. Боксинен 9 yaşından оғрашып башлады. Бұл вақыт девамында о 12 тутушув кечірді ве ич біріні юткузмады. Профессионал рингте о 6 күреш кечірді. Эпсінде нокаут иле ғалип чықты. Спортчыны ағыр чекелері рейтингінің 159-шы сатырында ерлеше. Яқында о Канадада Аргентинаның ең күчлі яры ағыр чекелік спортчысы Сезар Рейносаны енді. Он сейчас один из лидирующих боксеров, профессионалов, прославляет нашу страну, нашу родину, и для этого мы стараемся поддерживать, чтобы наши ребята равнялись и старались выходить на международную арену, бороться, прославлять нашу родину, боксировать, бороться, разницы нет, поднимать наш флаг, нашу национальность и чтобы вели здоровый образ жизни, равнялись на таких, как Артур. Боксчы өзінің ватан перверлігінен де таныш. Рингте Кырым Арсланы вақыт милли байрағынан чыға. Бір сефер біз Артурны әлбетте де еjanмен беклейміз, еjanмен қаршылаймыз. Чүнки 12-ші сефер Артур Ғалибек қазанды ве илерде де иншаллах тек Ғалибек қазаначақ.
біз оңа дуажымыз. Кырымда Артур бутун февраль айы давамында булуначак. Достлары ве туфганларынен күрүшмеге ниети бар. Туфганларынен бераберликте Курешев үчүн спортив залыны ачмакны максат коя. Хотелось бы провести хотя бы несколько благотворительных мастер-классов. Я подчеркну, что это мне хочется сделать благотворительные, потому что людям интересно приходить на мои мастер-классы. И почему я, если я могу еще плюс помочь нуждающим, там, больным детям или семьям каким-то, у которых, к сожалению, сейчас проблемы, то мне бы хотелось это сделать. Невбетеки Курешев кимнен не вакыт кечежегini спортчы да bilмей. Кырымда күч тақат топлап, яны галебелер казанмак үчүн азырлыгыны девам этежегинде эмин. Айша Шулакова, Максим Турчев, Миллет үчүн. Бу гурур иле толган нуктада яйныбыз соңуна жетти. Мен сизге дайыма истеклериңизге эрешмеге тилейм. Келечек эфиримизге кадар көрүшмөк үзле. Саглык менен калыңыз.